Ketheka mutegeri wa Weru TV kambitikie watinda wega inkugwate ogeni Nteto ni chia Weru Thaa Imwe mundiri tariki 18 mweri wa kana mwaka wa 2022 mbitagwa WANJERU na mwananiria wetu wa mathithio utuku wa omundi ni Maureen Kome indi mbere kiri Nteto itukubanganiritie. Antu maire gukua irandi ni ukuo Imwe South na maire kungarithwa sibitari ya Consolata. Seneta Mithikari nturi kwanira munini wa wekire gucua ugavana Meru igoro kiogoro. Burungamu wa kiraitu murungi kiri azimio kurega kwereyoko ari uria ringi kura mathure rais uria makwenda. IBC kubamaria makuruira urais mwanka tariki 28 mweri uyu manire anini mao. Tukemberia gavana wa kaunti ya Meru kiraitu murungi arekara Ntaka chenshiti murungamo wao wangu atenero ya azimio la umoja ya nire niyo ya kugwata mbarutha ino ari na rwembo rumwe kiri muringi kura akimuragia na thure muntu uria kwenda kirigiti kia urais ni untu ukwikira nkanja kethirwa no akugwata mbaru Raila Odinga gutwika rais wa gatano. Boniface Mongera atuamberie na Nteto ino. Irogono rwa gavana wa kaunti Meru bona kiraitu murungi rokonia siasa iria thirito ino kumithirano bine biria twitite bikwambiria kuthengera kiere rogono ruru itukanite maita jairi au kanyuma na inya iji tukiambiria na ukanyuma gwe tariki 2 mweri wa kenda mwaka muthiru gavana kiraitu murungi na athithiria mucemano munene muno mukono safari paka ja Nairobi aria atumiririe kwithira rungamana na Raila Odinga. Those demons that we planted, the crocodiles which we put in the rivers, we are going to remove them so that you can take people to Canaan. Ntuko igwete itanasio na Nteto ethirete murutira jo muingi rutero Meru gavana kiraitu murungi na mekinyire breaks gwa naye wekanya ga kuthithio jo Kiraitu murungi na wekanya anunkire gavana na nunkira tena mushetho kinyanini arobaire kununkira ali msalio mdavandi Kalonzo Musyokanwe au bathatu kununkira ntuko biumia na meri gweteta mutongero kia makiode Raila Odinga na ithire ndunga rutero Meru areo kairi gavana kiraitu murungi na yarirano na murukijo mwingi aria bonekanire ngari nemwe pesho akura ntuko inkaye kuthira nacio munyo mutongerio nthiguru William Ruto na njore bathire ndunga rutero Meru aria bonekane bacio joretio bubu kana bethomba gavana kiraitu murungi aria bamwire atie kwa iria nthiguru ntutairi na nunkirite Odinga na ona noe wena muruki omuntu mwako yo twera ka utonunkira nende tomeina itwetete itonunkirete tomenatore na hata rafiki yangu kiraitu mwambie tafadhali sisi tuko na akili awaje kutuletea mambo ya ukuzi na ronene kirwariro moko muna gavana kiraitu murungi na shumiria maroja maingi muno gawe kinyacha cha bicho atithiregerekere kinyanini komununkira Ruto na nderu ye kinyethera mboli ninukanagira kurichitu mbeka kununkero kurichogeria ni karema na iko tigana nacho kou na ugetatu gerie lakini utairo bomba riuga nande gutegetumia kununkira wanunkire tene nande kwena gitumi gutinda kuri na jabo na kumira jaka iko karika onjonje na kuruleke makyo kya mbasa rathithire ntobo bwa Pedro bemwekanya wena kya makiki kya Pedro bakiamwa ina bakanogokera kinya politike nukagera rimwe ikare kunukagera koko kinya tuno tutembere kununkira mwankarira tukona ire na muruki nkuruki Are muga mwerekera joint kwenjuma kwethira na kukia makeyudi rotero Meru kumenya gavana kiraitu murungi akethira akerekera rotero Odinga
aja nio seneta Mithika Linturi na Kathurio Murungi bashumire rutero maili 3 na bethiro betumiria bagacotongeria tene Kontemero. We have done our analysis. Gavana Kiraito Murungi nwe atatere kanyari nyume matha 20 kuri ugoro ashumiria wowe na basi yo bakethiro bepakira kiri ngwataniro ya Azimio. We have decided to join Azimio movement so that we can be in government with you. Na kumira ja kampeni shambiririe ndeitha na kukumania kuingia kwa thingati bake makeyudi ndene Kontemero gavana Kiraito Murungi na ashithiria garurita murunga mojo wawe ni nyankuruki kuthia migambo ewe eko kampeni ya Raila Odinga na thaa iji turi nandi tiremwe kana jairi gavana Kiraito Murungi onekene eshibania na Odinga. Pigieni yule mnataka. Mimi ndio napigia yule nimemwambia. Mnaku okorokira njere thimo tukenda kumethira gavana Kiraito Murungi murutira juthurito jumwingira muno rotero mero na kumuthonokia Odinga maigonejo iringa kampeni ciawe na twithurite ojo kire kinne kire gavana tongi ba chure ni ati uri mustari jombere kwethirwa we muntu wa Azimio rotero mero wote gwitikania Raila nontu ochenje nontu baba ngibo campaign na barotero Mount Kenya for instance kina Kimemia ba gavana Nyoro lakini ground hostel lakini wo batiruga ugite muntu naringire kurura kenda Ruto kana Raila nikyo uchumirite ukakamavu nouga antu bali bete direction ya bakwenda I ground hostel Ande yoi maoni yenu. Oni ningo chwa kura. Nani kulingura kura ni gavana. Kwa unde da kulingura kura na afuazi bambasi. Ingo da kulingura kura na mtowa ODM. Ingo da kulingura kura nyaba baba Ruto wa UDA. Nto tade wene. Uturu kiama yaku. Kwa okiama kero kedroli. Nkwenda kureku ndigirode gavana na hiyo ni strategy kwa ushwa kura ndene Meru. Correct. Eno tunandenda kwa Imwe yituke nyando bakwaniro kwa unande ondori ya Meru badingira batikulire mabira bali na kwatiri kiria thingati bangwataniro ya Azimio ndene Kontemero muno Minister Peter Munya moshumo mokamori bonekene baikithero bobwega Nteto je gavana Kiraito Murungi kwithurete endereria rito Odinga kiri kampeni ciawe uketha na uri Azimio no tina musimamo ndeka kabelantu bachagua buraba kwenda nonto no buri thana musimamo kwa twetete kiamene fulani na kelinda sababu utakiwa buchale urabo kwenda I think yote yo mwelekeo we linda no buri kura mafamu one kura kana wachi kwa unande oni kwenda kura si Azimio ni kwenda kura janto wonde wa Meru ende kadi de kwembuge tano ni Raila Amolo Odinga. Hakuna munene onge wa Azimio tika Raila. Ale no we. Kela ingo support ni munene. Bari kuwange tu support. Ne onto kinya botomite ministeri mya jande grone Kenya bona Peter Munya orogite ukanyumene akethire gwatambaru gavana wa Azimio ndene Kontemero kuonekana erigariga na kuwa kethire eshokera na gwita mwerekera jwawe. Kinya mantu angavana tukareria kana tuteareria tukareria tuone no tuombikia kuritano wengwe twatethana keke ingwe cia county and munyambuga na direction wega na ugira support candidate wa Azimio kwa hivyo akiwa support yungi alintaigwa ni direction ingeri kubukwa ndedi ni direction na kuwa na najita kwaja na khairi na tuje support gavana wa Azimio direction igwira wananchi na bageta direction ya gwira waziri Munya igwira wananchi betu batigani ba Meru County twerekerete Azimio na twete to support president na baba kenda tukuma to form thirikari kintu kama ne form thirikari te bibinge na ingo te Munya na werekerete atukia the right direction. Waziri Munya atena issue no twitwaragia no na atena issue na governor Kiraito na ingo etekia na raugire very soon akaejana direction na inkomenya direction ile akaejana direction ya Azimio na no gavana Kiraito ya Azimio most probably
agatura twete Azimio. Ja bona botengani kanyoni muntu kuma obisi nene cha kiama kia Jubilee ja Nairobi na twithurite kwina njamu iri kunenkera gavana Kirito Murungi thinji njega no ntobo kura kurungamana no ndingatiri ndene kaunti Meru. Mwenthi njenyo ira twithurite kumwikira ruriba rito bakiama kia Jubilee bara baketho bechina kiama kia Mbas ara gutithira kwina kwereno kana consensus kinyanini ne nyankoroki bonge ibabangite kwithira mutiganiria aibirire wenka. Kithana wana support yetu na Weru come out clearly akaya tuta turi leaders ba Jubilee ba patingi chiri Azimio chonde twagarande tukarunga babatu na baba nenya gwekira ito tamutongeria wetu umira wambira go support baba thaiji support baba o ni utugachinda twinde kena tuchinja ndeguru yetu. Gavana nete ari na waziri Munya bakarende betekanirie na Munya atwira right tugeta right atwira left tugeta left ari inko bacho muno imbariti abamwe na ito tekariri tia baka support ene ntomba ukinyira bonde nyabo banje ntakinyira no kuchwanjira shokitate echa bakinyira oinko baromba tafadhali kile anta ukinyira ndingira dhimu katwalia na tobakwa inkwenda muno ba support eno ntitugira na tutana thina na Munya. Nke reporter Ntoshero TV kumaja kingina kithoboke Nairobi Beta Boniface Mongera. Nteto nishinge antumairi ni makuite na mangi maire kungarido sibitari ya konsulata nkubu nyuma ya mutino kumira irandi niria mabiga ntelechia uku imenti South une nyuma ya kugwirwa na gukunikanwa burudu irandi niriri. Ni Nteto komanda wa polisi imenti South William Maronga ekirite kirore mwandiki wetu wa Nteto mutugikare na kinyitebona na gutuba Nteto ino siakeba. Ajani irandi nele uko andini yankwene gishigo mbunge ya South Imenti ala mutino jumirire ala kurubana bakugitaga iga bakukane naryo bagwankurukia fiti 40 na kulingana ripoti ya William Maronga ora ni police commander Imenti South Sub County na ugite bana baba dadone antoba wendi wega baikwa sibitali ya konsolata nkubu ala baire bao batere oturo na bangi baire bedira bakema masibitali kwa mukiro tungata. Watu walikuwa waine walikuwa wanakata mawe ya kuchenga. Bahati mbaya wanapoendelea na kazi ya kukata mawe ikawa hiyo mawe imekatika na wakateresa wakaanguka nayo chini mita karibu 40 meters wakaumia, wakapelekwa na Good Samaritan Consolata Mission Hospital wakiwa waine. Kufika pale wawili wakawa pronounced dead, alafu wawili wakawa admitted. Kwa hivyo wako Nkobo police Nkobo Consolata Hospital wanaendelea na matibabu. Onde mokalio eri eje nande mwatrio maiga mudo juju nande kera ukaleo batwi madu tango miro nande kuiga ringa kwa na kwe mija tueguru na kwe mturinga iga na iga ruru kare kebarine de kuringwa baba kwininaja kwina kuigo kare nyuma na ibakine uri kuruma kwingita tengitani hapo na nigo kalero beta bedra iga nyuma bedra iga mbere bande guru na no baringange kiriba mweba barabaita na idia ngugejia gukura na kwa jamaiga erandi nereu nikeba kiriba kumane na mutino juju na kwithikira twatigwa nya kwithikira ndu wenzetu ubaringangi tuginya keba ni araba ugite gutiriga ukujirwe karika tariri randi nere bakiuga ni mutino taingi nawe Maronga akiuga kombekana ne mburere kura akibodia bakinja maiga bedre bakimenyera boiga akayuja yunde tutona accident huko ende naru imbati mbaya ijerero na tutumba kuga turo mtore ku kanore ku tukiuga na gitete ate kuora gitabura imbati mbaya nontunya ugeta ngugine cionde buona mantu amaingi na igwetera guntu ku kwingi ukona mantu wakati kuna nyesa wakichimba mawe wawe makini kabisa kwa vile mchanga ni soft. Hata hiyo mawe imenyesewa, saa zingine mahali anakanyaga na pikiri ni kama wakati ya samani mawe ni ngumu. Sasa anachanganyikiwa, unakuta ndio wanapata accident kama hiyo.
kuma uko andini ya Nkwene gicigo mbunge ya Southiment nkiripotera Nteto cia Weru rakwa rietwa ni Mutugi Kare. Tuthengerete kithurano kinene kia mweri wa kanana siasa na ciigwete mwangi kundende ino kia meithurano na mibakate yo ABC ni anirite gikinya tariki 28 mweri uyu omwanka no mwanka arweri monde ma itisia urais manirire anini mao. Fire! Fire! Ndene ya ntuku 10 ciejete arweri bagete kia urais no mwanka bethire bari gutumiria anini bao bara bageta na bonde bene tariki 9 mweri jwenana mwaka juju. Na mnajua serikali ya Kenya kwanza iko hapa. Bobo ni nyuma ya ABC gutua tariki 28 cia mweri juju iri muthia jwa arweri baba gwika Weru ni anini bao ntuku 100 mbere ya kithurano kiu. Bobo kona rio u negiuta tena ntumiri au kabere aria murwedi urais abatere gutumiria munini wawe kagitaga kunenkanira maratasi jawe kire ABC iria muthia jwayo ni tariki 6 mweri jwetanthatu. Huyu mungwana si anatosha tufanye kazi katika kiwango ya kitaifa. Kuringana na mutaratara juju muthia jwa ithurano bia mchujo ni njuma ya kiumia giki iri tariki 22 na bobara bakwenda giti kia urais babatere kunenkanira maratasi jao kiri IEBC tariki 28 mweri juju jwa ina na ntuku iji no mwanka mtoetanie na munini wawe ura bakarwira nawe giti giki. We are now ready. Kiri kithurano giki kia mwaka juju uria wonthe okwenda kurwira giti kinya kiri kugege siasa ati batere kwithira ari kia mene gukinyira Jumatatu ya tariki 2 mweri jwetano iria ni akuye mieri 3 mbere ya kithurano giki. Kuringana na mutaratara juju arweri kiumbe babatere kunenkanira madieto jao na ndwano ira bagatumira kithurano ne giki gukinya tariki 2 mweri jwetano na ntuko yu noyo muthia jwa arweri kiumbe baba gucheberia bia mene iri mieri 3 mbere ya kithurano. Ntuku 14 nyuma ya ntuku ewu iria ni tariki 13 cia mweri jwetano IEBC arikia kwamukira madieto jeje ja arweri kiumbe na ndwano ciao au nandi niwe kabatumiria gukurukira The Kenya Gazette kuringana na watho. Kuringana na IEBC baraba kwenda giti kia urais no mwanka gwikinyira tariki 23 cia mweri jwetano banenkanire madieto ja ringi kura 2,000 kuma kireo county kuma kire county ite kunyira county 24 na madieto jaja jabatere kuthingatana na namba ciao cia ibande kana passport na irore biao. Gate ka ntuku ya kiumia ya tariki 29 mweri jwetano na tariki 6 cia mweri jwetanthatu IEBC ikamukira na guchunkuna maratasi ja arweri bagite kia urais barabari na kiama na arweri kiumbe. Maratasi jaje jakanenkanirwa kiri mukariri gite wa kiama kia IEBC gate ka thaa 2 cia rukiri na thaa 7 cia muthenya na kairi gate ka thaa 8 cia muthenya na thaa 10 cia ogoro Antoni aria IEBC igatara kujajukiria. Nchi tunayoipenda. Magamba jaya chomba kumania no chunkoni bwa giti giki jakathikirwo na kugitwa ndene ya ntuku 10 kuma ntuku ire gamba rikamukirwo ni IEBC na guti gamba rigetikirwa nyuma ya Aramisi ya tariki 9 mweri jwetanthatu. Kiama giki kia IEBC kuringana na mawatho ja ithurano ni gituite tariki 29 cia mweri jwetano iri ntuku ya mwambiririo jwa kampeni cia kithurano kiu kiri mweri jwenana. Kampeni iji batere kurika tariki 6 mweri jwenana mathaa 48 mbere ya ntuku ya kithurano na kagitene gaka kampeni batere kuringa wagati ka thaa 1 cia rukiri na thaa 12 cia ogoro. Mapambano. Biama na arweri ite kithurano ne giki bagatara bara bakarungamira kura ciao gwikinyira tariki 25 cia mweri jwa mugwanja. Kithurano kia mwaka juju kira nikio kia bithatu rungu rwa katiba ya 2010 kura ikaringwa tariki 9 cia mweri jwenana iria nayo ni njumaine ya 2 ya mweri jou kuringana na katiba. Masindumba Nteto cia Weru. Nteto ni ciingi seneta wa kaunti ya Meru Mithikari Nturi na urio kuruira giti kia governor Thaa ino na tigiti ya UDA utuku wa iguru naranire munini wa bekire rugendo ruru rwa gucu governor na riu wakilili na kiome niwe ukithura munini wa Mithikari Nturi kithurano ni kia mwaka uyu gitini kia governor Meru kethiro magacinda Nturi augiterinda na kwirwa montu mamengi megi mathomo montu maugima wa mwiri na montu mangi mamengi na koguna kubwa kumutetheria gutongoria Meru muthuri Murioki na gutariria.
Thijajwe goro nira ntu babingi baraterete seneta mithikari nturi ethwa gita Weru ne ura kuthure munini wawe kithurano twitite arakethwa gicokiti kio gavana nanje nandi mbere ta mwita ethwa kimukatha nite mwanya birenda bio ne is an experienced advocate of the High Court of Kenya spanning for 10 years. Ni member wa board na service community ya Meru in various capacities. Ni member wa board ya Kagangaos miaka 4. Member wa board ya Meru National Polytechnic for 3 years. Member wa board ya Meru Teaching and Referral Hospital. Leo tukiaria mantu ya hospitali na hambi, I think an experience through passage ya mantu yau. Ni council member wa Law Society of Kenya for 10 years. Na ni chair lady wa LSK branch ya region ya Mount Kenya. Na has also served as the acting president of the Law Society of Kenya. Nakagita gekinya mithikari nturi agwarenda kuthura mbewe mbithi nakagita gaka ethwa gitegera mantu jege mumbire arara thure wakiri Linda Kiome ya munini wawe. I want to take the opportunity to invite or to introduce the lady that, and I also want to congratulate her no ndo wa process u ule babu irali vigorous nawe aritwa Linda Kiome Kitonga. Ikuga na giteo kinene muno ibwega sana no tubago twangu gije na kuonania uwe wena werugo munene na ekoro na yuthi na inkomenya bagatu kwa tanjara ikenda tumbe igweta na mbere na bwega pombe yugotwa support ira tukwenda ikenda tumba kuona kura hizi na nani no ntubontu bubu atongire mwanya bare mpimbithi ibashimite mthenya na arua na kuthoba kimishokiria nkatho no ntubwetu ariri akwa mpimbithi bakithoba na kanya kuthikirika Kenya kwanza UDA Meru kwanza etukondi kwira mithikari nturi bwega gotujukiria mwana omwe wetu Jaweri Linda Kiome deputy governor we na tatu antu ba imenti atukondi guhakikishia mithika tutimuringa nthi anchokia nkatho muno kinya ki leader no ntuba gwitikiria position yeu kwithirwa atwakirishite ari betu kana ekuru betu kana kinya mami betu bonthe bene ya Meru ikuonania kinya wengwa tayari kujukia responsibility eu na gatwikiria Meru kuraja tuba inge bate kumena gite kira governor mtaraji wa Senator Nturi araugire aka antu batigania ikinene muno gite county secretary one of the most powerful seats in county. Thirikari ithero ina ichunche bithatu governor, deputy na secretary o county na mithika uri arathithirie gikaro kiegoro ituraere gaitinde area ibarajukire gite kia governor weja tiganiaja bajukia secretary na natu na aja ujo baruguru imenti atwa gite kia deputy governor amna bubu kungenda ku MC bakorotwa bithabe kumechokiria nkatho muno nundu bakuthura mwekuruwe munini wawe bakiwa gitakaka sauti mwekuru kethwe giukira nguruki batwe njenda twenge koro na twe na bangi ba youth ana beto ndaromba na ntitu itwe bainge kinya ndene Meru County tochiumerie buru no ntore nwaronere itokobua omugwati ngwe na ena batwe tukendelea ndaromba bochumerie buru na tugwathele ntore mbaru na tumuringire kura iji cia gavana nkone mutongeria umba gutunganania Meru na Meru kendelea bwega mbere igeta mbere bwega muno na Linda akari narungamirite guntu gukwinge ena experience na tutena ogwa bwena Linda bukaritera Meru ngugi kiripotera Weru TV bitomuthuri muriuki na riu nyuma ya kwaniro wakwa Linda Kiome ta munini wa gavana wa mithikari Nturi umundi ni maruthite mucemanio wa mbere bururu baria matirimanite na atongoria maikundi cia ntu kama kuma igembe na tigania moronto wa mucemanio uyu nikenda maraniria na magwatanira namo kuringana ri Nturi gitumi kiabe kinene kuthura muntu mukata munini wa be nikenda ntu aka makinyirika kimathina mao maria matingiumba kugweta kire muntu murume na riu makaomba kwira muntu mukadani Mugendi hatariri nkuruki
nyuma ya kumorota ta munini wawe wa giti kia ungavana kaunti ya Meru imwe kwa imwe mithikari nturi na muturitie ginkatha ingi ene muci atongeria ba ekuru icio bia igembe na bia tigania kenda kumuringaira ila regi siasa kujukia wathani bwa kaunti kithurano ni kijite gikaro giki gya nkatha iji kirithikite mukawe ni jumwe mucinorare igembe north linturi alibathira gitumi kia mbere kujukia Linda ari munini wawe ni kenda gutigira maubatu jao ta ekuru ni ja gutungatirwa gukimenyekanaga ntuko cia nandi ekuru ni bo batwikite itugi bianja inyingi na bo Linda akabatungatira gutina mbatho cieku kana cieku ni untu kinyane thiritwe ari mustari jwa mbere gutetera kioto kiao mugongone yanda ari muyumbe wa igembe sau miaka 10 barabe ya witia mbesa cia kuri afisi kana thineri nja arume otiwe ya akina mama baba watirite ndina bukae kidati babu nditi direo kono ntu bakwelewa mauntu ya na kumenya bra kwithero kari ngwendo bwira wuni ngai ateria ndanga banomiro nafasi ya mwekuru kusupport mwekuru kenda mba kutake kingi kera kina inya kabisa ndeni afanya nyo ye kona mbawa tone nino ndo bakutikira na kurura matona hinya ingwa ta ripoti na antu nkamenyora bakwenda so nikio nante nunca era mbaya uni nunca era sasa wa no kuwa na ntakura muno wa kulusi sense of smell ya baba angi bakununkira nonto bokuru smell e kaura tukarende twe ekorozo ora gavana uga tombe kwaria mantu jeto na tombe kumenya uria tombe gutethaniria masibitari zetu zatina ndawa oni ndi murungamiri osibitari ere ya general lakini gutina ndawa na inkuerewa thina cha ndawa na ari kuma na thina cha sibitari chetu na ari kuma na kwa winkwenda kuga kweli na ma twagwatana njara ikenda gavana wetu ona gitikiki mantu jatwana gwajwa gweta sibitare gutethera gutekaro ethera kwena thina cha ndawa sibitare chetu makena na rekiri kuga iria ara twana ira getrete na nde gavana wetu agaturetereria na ICD keretera aritani bakandikwa na nande kambejete na giteo muno kuboromba bamami bakwa na rocia pombe igotwa support kenda gavana wetu ombe kuona gite na ikenda tombe igweta na mbere twitango gibwega Dennis Mugendi, Weru TV, Kiembe North, County ya Meru. Hatu kekanya ga kuno kabanini utikathino akuningu soka na Nteto nkuruki. The most captivating shows on TV are now on Star Times. Introducing Super Kids Add-on Bouquet. Lots of fun and learning with up to 10 kids channels. Batman and Superman on Toonami. Thunderman's on Nickelodeon. SpongeBob on ST Kids. Renew your Star Times monthly subscription today for just 299 shillings on Yota Bouquet. And add-on Super Kids Bouquet for just 150 shillings to save up to 70% off your subscription. For the latest novellas, catch The Law of Revenge Brothers Season 2 on ST Novella and Novella E+. Terms and conditions apply. Hope Space Shiners Limited turina rangi cia Silcoat kuma nthigurune ya Turkey nkurukia rangi ngiri igiri cia kawaida na kinya rangi cia classic molding ira itumagirwo gwaka muno obisi na kinya nyomba yaku kureta uthongi na kinya murutira twina molding ya mamarito
Palace, Prestige, Velvet, Pile, Magical, Metallico na inge inyingi. Kire omea nyomba kana nduka yaku no wake Mineral Plaster kana Traventino na turi na Rough and Tough. Aja ndukene yetu no wigurire skimming coat na into bingi bionde bia gwa karangi na kuthongomia nyomba. Ito kueja na uritani bwa karangi utheri ndukene yetu. Arania natwe gukurukira 0710928680 kana 0799883933. Turiongera Meru Town nyuma ya Consolidated Bank mbere ya Okinya Nchege Plaza uthongomia nyomba yaku na rangi cietu cia mithemba mwanya. Hope Space Shiners Limited uthongi bwa nyomba yaku. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow! Mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Bas. Bwana asifiwe. Full support ya 2022 thirikari kenera kebui na neritete ngwe and I'm happy from your confession burua mbwa isienji kila kitu tutecho atongeria nonto babingi baritira ntongwe na batetheka Orenge inkugwate ogeni tukithina mbere atongoria antoka kuma county ni ya Meru na maria marekia maniki ya UD ni mumiritie gukenera itua ria mithikari nturi utara muntu mukata munini wawe kire guchuo governor baria maugite uko ni gutetheria antu mamethi na antuaka kugia binya ya kuthungira ciecani makiongera ni makanirite mithika kire ngutu iria igutambati ni wegitumi ithurano nini cia UD iratechanirwe marigo mithikari nturi tu atumire untuyu ikarika na maugaro yu ithurano igicokero gukethirwa na uma na Weru mawira kirigia gatariri kurwa tongeria mbungene ya kaunti ya Meru na bara mono ni MCS bakorotwa na bara ni agwate mbaruki ameke UDA batongeretwe n'ingiresi gakinyamo njeni kanano wamwe na Frinda Mwendwa ni basumirite na gutetera seneta wa Meru Jamie Karenturi nyuma ya nguto kumira ati no otomete kura se muchujo gucokerwa wandine mwanya ntuko ya rojo na ara atongere baba bawiyete guteno seneta Karenturi kumane na Nteto eu ende muchujo jo yusokere nyuma ya mpangara tano kathomba kumira na kinyama rieto ja heshimiwa baraba kinyokire marieto jao kuoneka ndemene baba inge ibare nezete uvumi ati muchundo yechokerwa nonto atile ntori arongeka kenda athani antu ba certificate kambu abu ni urongo botena inya mwamberio ka muthia nonto bakwethira kinya bokia amanto ya nullification ki elections yu ya woni nde mwendwa woni ntaromba antu bakeo ya antu bocho kura cha MCA lakini indare mbalotine na indari ngero inyakura inkuwa lentore na eba borotera ke manto jau nonto ati involved ke manto nullification tiambi cha nominations tugatera opinion polls nanto bagita bauga gute mchujo ketho ikibere chia wanda anto beto michujo ne yire tutekomenya tutarinya agent
lakini gwetu wa complaint ugano mukage thurano gicokerwe na rentore na ritwa uburu mantona ya mchujo gutena uburu akusika ni ofisi iyo niyo yangaratanirie manto nonto wetari mokethira anto batekoneka kwe list ukethira muntu jani list ne kuringirwa kura na ntikuromba kura inya kiu ne tumi kingani gya kurongeka kura nkorokia jumbe baba ni barombete seneta mithoka rentore kwa wagiteo jana siasa bangi bakimeneria na siasa baraba kumuthombia uge babange bagwita nabo beta tugena eje goro no kuona tutasema ile ora kuthukia muntu ukethira kwe mbicha mara neringirwa kare keja sijui nini amero itotige siasa cia upusi mbicha chi enete mitandaone na in fact hii kwene anto yabo babati kuyokirwa atua nonto itathacha kurumana ithacha cha gwitira mero nguge na thacha maendeleo kwa una lentore naye weshimare nene sana oyabora kinya bau bange baekuba kwenda kweweteo nkorokine barikithitie ati muchujo jwa ntuko ya royo yukethirwa jojo umaburu na ara register gatumiro ni ya IBC kwau otiomba kura list ya 2017 guchumeria list ira gatumirika ni ya IBC yotukumakania ugore kya menekiriko kwau ukaringira muntu uri kwenda kura jo ntu beto ura wanda urigwa kuringira gakio migate kura nkobura bumira karukire gataitere Poeta boshiumirie mwana wetu muirigi na twitaira ngugi bwega muno na tweke mpatho nyuma na umerega na antu ibatige makasiriko itwendane turinge kura kampeni cia there siasa cia there na ingwetikia murungu embere twakinyara tukwenda na arameru ya tutwenda murungu atukinyithiri nke reporter Weru TV kuma kiberisa gisone kebure mbeta mawera kerigia Methoni mantu enge Linda Kiome Gitonga timugeni enge macemaniti na wengitoni cia koti nontoni wakirire ulinda no kethirwa munini wa governor wa Seneta Mithikari Nturi kithurano kia mweri wa kanana kethirwa magacinda ni nyuma ya kwanirwa igoro kiogoro gatumenye Linda Kiome Nkuruki Linda Kiome no kirienge Linda Gaki Kiome Gitonga timugeni na kiri mare macemaniti na wengitoni cia koti mamuicita wakiri uri nkumama. Those are some of the urgent matters that we need to deal with at this moment. Kiri mangi bamunogu mwari uyu wa mea wa Karasha wa municipal ya Mutindwa niwe Kiome Rimbere ni mugeni methoni mao. Indi waniririwa igoro wa Seneta Mithikari Nturi kumuyukia ari munini wawe kiri gucua ugavana Meru no tumite amenyekana Nkuruki. Kankwenda obwira imuntu wina kyao kyantu kwatwika na tura kuritangwi. So mantu ne jau yonde, I want to take the opportunity to invite or to introduce the lady that, and I also want to congratulate her, non to wa process eu wa babu irari vigorous nawe aritwa Linda Kiome Gitonga. Linda ni muciarirwa wa Northimenti na nyuma ya kurikia kithomo kiawe gia sekondari na thomere watho University ya Moi Eldoret na nyumani athi Kenya School of Law na gutwika wakiri wa koti nene. Linda ni mugureni mu biashara Gitonga Miriti na mena ciana ciiri na nethiritwa kibesha na mataro ma kiwatho akwa Weru TV igururia mauntu mwanya mwanya. Na niyo Morin kuringana na katiba gute muntu urigiritwe kuthithia worship wewe kurukira ke dini ira kuigwa ni munganirite kira mbuga kiomba ko guide mantu ja kethra no kwenda kuma dini emwe weta kiringi ni mbuga mantu jara dini ira okujukia tuge uko we mu Kristo naru kwena mantu jara mu Kristo athithe kenda ethro endene ya dini ya Kristo na kuma ke dini teka kwa application weta wothithia kana wiki mbuga maratasi kotini kana kwa DC kana kwa chief o egitariro kaigwa no kwenda kuma ke dini ya Kristo nwetekeretwe kuma. Linda unanagwatirite mbundi mwanya kaunti ya Meru iribu masukuru na masibitari na Nkuruki
ni mukaririgiti wa kiama kia mawakiri Ruangi rwa Mount Kenya. Council member wa Law Society of Kenya for 10 years. Na ni chair Lindi wa LSK branch ya region ya Mount Kenya. Na has also served as the acting president of the Law Society of Kenya. Mwambirioni wa mwaka uyu Linda na thurirwe ni mawakiri mamangi kugwatira giti kia rais wa kiama kia mawakiri nyuma ya rais wa ende enu Nelson Havi kumagarukua ni itua ria koti kumani na nkusenushia ende ndasa kiamani kiu. Team is here pursuant to the judgment of court. The judgment of court was in such that it consolidated the cases that I have here mentioned, and one single judgment dissolved all the issues that we had in the council. All the wrangles that were there, the court made its decision. The previous council was given a 21 days notice by the court to constitute the council for purposes of administering this society. Kethiro mithikari nturi agacinda giti kia ugavana kithurano ni kia mwaka uyu. Linda Gaki Kiome Gitonga akathungira mbukuni cia history ya Meru ta muntu muka wa mbere gutuika munini wa gavana county ya Meru. Atongoria ngima marachuaga itena tigiti ya UDA ni mwananite kurega kuganirwa ko ni mpumi ya kuambiriria kana mbote kwethirwa makiregana na mpumi inu na mamiria kurungama mare antu kiumbe Njeru Ndwiga na URETERI agacuba gitigio seneta Embu hari muntu kiumbe nontu atigwitikane na mpumi inche idurano inini cia UDA ritamwaneki nacio. Seneta wa kaunti ya Embu ni Njeru Ndwiga ni utangasite ati akarugama giti wa giki kithurano kinene kia mweri wa kanana ari ta independent candidate. Ino ni vuva yake gusindwa thiini wa nominations ya kiama kia UDA na iria arauga itiari ciama na waragania. Tigiti ya giti gia seneta kiama kia UDA yacindirwe ni David Kariuki uria gwa kavinda gaka niwe munini wa gavana thiini wa kaunti ino. Timu ya kwa nireka rindi na yesire nitwagirirwe ni gucoka waku ringi tuvesane kwi andu a Embu ringi na tigiti ya independent tore turonire ithurano ino cia UDA iravitukire nikoronekire na andu a Embu natetu muno tondu ithurano ino wana akoro kiama nikirevaririti kuthondeka ithurano mwisho ritina korosi ithurano. They were shambolic na goko andu engi matina thurana na kinya kora kwingi ndeto cia gwicuriria kura ira nyingi muno goko kundu kwingi. Na varia Njeru Ndwiga aravoya ekari a kaunti ya Embu gutigirira ati mweri wa kanana masagura atongoria aria mari na kioneki gia gutwara kaunti ya Embu na mbere no ati tikororia kiama kiria mutongoria ari. Tukwenda kuria andu a Embu marorie wega tukithii kuthurana twenda kuthura tongoria aria o mangivota kuruta maina agenda ya Embu. Tiandu tondu mundu no auka no athukana kule aina tubesha na mbia icio no akinya turagie na cio kuraira uma. Wa uguo kuri na muyuthi uramenyekana ta Peter Mwangi uria uracakaika vuva ya kwithira ritwa riake ritiari iratathire ria gwikia kura ria ambunge agicigo mbunge kiamberie therero. Kiramakirie muno ni gukorwo ni ndarihire kiama ni ndirathire ndira follow all the due processes lakini muthenya wa gwikia kura ndirakorire kinya ritwa riakwa kana bisa hatire handu ri barotini yeti ni ndirahuthirie mahinda maingi muno guthie gwetha kura guthi kwariria andu aitu pia ko suspend maundu maria ingirekire wakati ucio. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri.
Au ni boto kurekeria Nteto cia Weru Thaa Imwe ni wega nontu akona kanya na kurumira Nteto cietu. Nteto cingi nona cia Kenya Thaa 3:30. Ithirwa na kagitaga kega indi tikathi no akono ntu nyumenda kingite kurasha ni mubango wa gikaro na kaunti betagwa Christine WANJERU mwananiria wetu mthithio tuko mondi ni Maureen Kome.